Ukuthanise Nkosi bantwana bakho kunasikhathi lesihle sekukhumbula Nkosi inkosi wephasika la khona wena njengaNkulunkulu usetele umusa nathi thina besikhashane Nkosi sidumile kwethu phambi kwethu kepha wena sicebo moyengcile usibuyisa kuze kuthi nathi Nkosi sifike ukuthi sibantwana baNkulunkulu lophindako kuze kuthi nathi Nkosi sinike demagunya ekudidela kuwe njengababe wethu sifike sibeke inzaba yethu siyabonga moyengcile lokuthi lo msebenzi lo wawena wabamkhulu empilweni yethu kangakube washintsha Nkosi isigaba sethu eveni babefune manonke sasonzela kuwe njengaNkulunkulu uthimo lonke esiniketa wena nakunasi isikhathi setawungena evini lakho sesivumelene Nkosi ukuthi ivini lakho liyawenda umsebenzi lolithumelele wona empilweni yethu alibuyeli Nkosi welingakaweni lo msebenzi losuke ulikhiphele wona lishinto njalo nalo lathi babefananiswa nemvula lesinayehlele emhlabathini akwendeki ushiye emhlabathini akawumathisi nathi ke Nkosi silungisa inhliziyo yethu sithi adibe umhlabathi lolungele kulisiva Nkosi lakho lithi naseluwele etikwa lomhlabathi longithi bese liyamila Nkosi namhla emini lithele intithelo babefuna nemandla ngoba usifitele kuloko ubantu bazalwane nabafruitful babefuna nemandla ngeloko kwentiwa livi lakho sithe Nkosi emandla sinekukhiqida kodwa sikhiqida evini lakho njengaNkulunkulu sike moyengcele setawungena kulesikhathi lesihle mani nenciko yakho Nkosi leta uthi sikhonde namhla enzamba mali naye bafuna nemandla wonke uhlale Nkosi elwimini lakhe uhlale kuye babefuna encela umbiyele kuze kuthi lokho lomphasisile kona khona ekwethula kubantwana bakho sanazela speech Nkosi lodasibeka kuye sanazela usibekelwa nguwe namhla emini in the mighty name of Jesus Christ we pray amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane ukuthi sesisikhathini lapho nasitawuvala ivila uNkulunkulu njengoba senishilo ngike ngathinza ngizama ukuthi nasikhuphukele enkosini lo njengalo siyafananiswa nabantu labakhuphukela enthabeni yasomandla nasithe khona utova uNkulunkulu manje nasofika eShilo there's one important part efike ibe khona ngitulu kwalokukhuphuka nje ufike eShilo ithi lento nasofika eShilo your visibility eShilo is very important. Once wafika eShilo ngoba lithi iBhayibheli wathi nasahleti lapha wasehana so uyasonzela to be visible kule mncebo yaNkulunkulu emagama ekwekuthi mathi mani lento loyikhulekela uNkulunkulu akakunike uNkulunkulu njengecela kwakho ukhuluma because this woman of God is visible la kule ncebo lo shothi nasasifikile la ikhona eBankulunkulu it is not enough lokuthi sesicacile setayishilo but we should make ourselves visible in the presence of the Lord. Ngetulu kwaloko la kule order yokuhlala kwala eSolveni akusiko ukuthi liphutha lokuthi lambili kuhlale abantu labangema elder kanje alelibali. That is why nase worship my brother it is very important ukuthi
sisuke lapha endzaweni lethu come and pass here. Pass be visible to the priest ukuze ukuthi abanelilo elikhulu nawusenza ijiva lana ethile yenkosi athi mhlangabeni losisi. Kukhona kukhulu noma ngabangabo lapha benangamuva hana ukuthi ukhuluma ngani. But the visibility yenda kuthi hey man mhlangabeni lakufuna olomake lakahlanganethwe so nalomuntu noma awasho la kulecela ukuthi ngifuna umsebenzi ngco bayibona nje wenza ubizimbulo isiko sihlangabethe losisiye kuba lakhulekela noma ngakho hlangabethe okuhlala sababiti yuta intela ungendi toba visible la. You will find yourself going to Shiloh and going bema kaphansi ngoba akakaboni ukuthi unelilo lokufunda
visible usala usingoma ekusukisile umfowethu lenza maye worship bazalwane lesikhonda ukuthi uhlala endlini manje imvumiso etinvolent we are creating a throne nasenda nje ukuthi yakhe uNkulunkulu naye imvumiso uyihlale la naye imvumiso sona abantu worship wasingangene emvumisweni sawubusa njani na uNkulunkulu ohlala emvumisweni sike nale imvumiso bona baba lokujayiva ukwathi visible yena lo lokwathi so that's why was angithrone boss usihlala la imvumisweni yakho naye imvumiso uyihlale la inkosi nemsami isukusiza my brother will lead us bazalwane engomeni sosukumisa icebo yenkosi sibabe sukumile bandla lonke libeke endlini yakho ukhona umfundisi umkhende kasithatha kule session yanyalo emini egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha amen. ngivusele ukufundisa isifunza kanye namake isifunza umfundisi Mavuso nemkakhe nginhloniphe bazalwane namhlanje endini ngegama lenkosi
ngendele umusa ukuthi nami wangibusisa ngesipho sekuphila. Haleluya. Siniketa kuvumo keNkulunkulu ngaloko nokuthi nje nawe ukhona kunomhlangano, nawe uyingcenye yaloko uNkulunkulu lakwendabo. Haleluya. Bathandeka ko benginabo nje empilweni yami mina kwekuthi akungathi Jesu sekabethelwe abadale nembadalo bese kutfolakala kwekuthi mine ngenda lokubethelwa kwakhe kubalide. Naso nje sihloko lenginaso ukuthi let us not make Christ's crucifixion a vanity. Hallelujah. Kwekuthi asingendi kubethelwa kwaJesu kubelide. Ngiyacela ke bazalwane sivule eBhayibhelini incwadi yemaHebheru. Sitawufunda verse 2 kusukela verse 4 siye verse 6. Lomunye angashike asivulele incwadi 2 Peter chapter 2 verse 21 kuya ku-22. Hallelujah. Ngevile bazalwane. Sivula incwadi yemaHebheru chapter 6 from verse 4 to 6. 2 Peter chapter 2 from verse 21 kuya ku-22. Ngicela siwafunde onke lamavesi. Verse 4 to 6. MaHebheru 6 verse 4 to 6. Kukhona labake bakhayiselwa banambitha sipho sasezulwini bathi made baba nesabelo samoya lengcwele. Labo ke labanambithe kulunga kwelivi laNkulunkulu baweva nemandla ekuphila lokutako. Nase bahlubuka kusho ukuthi bona mathupha sebaphindze bakibethelela indvodzana yaNkulunkulu esiphambanweni bayithela nelihlazo ebaleni. Labo kungeke kwenteke ukuthi baphindze baphendvuke. Second Peter chapter 2 from verse 21 to 22. Peter wesibili 2 verse 21 to 22. Lokungenani bekuyawuba ngcono kubo kube manje abazange sebayadi indlela yekulunga kunekuthi bathi sebayadile baphindze bawufulathele umyalo lomngcwele lababenikwe wona. Kubehlele njengoba saga lesiqinisile sithi inja seyibiyele emahlandeni ayo nekuthi ingulube igezwe ceze yabuyela yayawubhocota eludzakeni. Hallelujah. Lo mbhali wemaHebheru bazalwane unekuvumala kwekuthi labazalwane bese bazalwane labakile bahamba noNkulunkulu bajike babhashatiswa ngamoya loyingcwele bajike batfola nebokuthi bente imisebenzi. Kodwa lisike iBhayibheli sebakwendile lokho babese bakhetha ukuhlubuka bakhetha kubuyela emuva. Lasesifunda khona ke encwadini yaPeter uthi Peter ufananisa nokuthi ingulube legeziwe seyibuyele ubhuquda elisakeni nenja lekhethe kuhlala ngokuthi mhlambe lokho umtimba wokufuna yakhetha ukuthi ikudle. Uthi bathandeka ko sendelwe umusa Jesu wafa esikhaleni sethu. Lasifunza khona kwencwadi yemaHebheru uthi nasibuenda lokho thine sitshela izolo kwekuthi lo msebenzi lophelele liwendile
awukaphelele. Thine sikhetha ujike siyibethele. Inkodzana nje uNkulunkulu. Njengoba sithi lo msebenzi lophelele lowendekile u-incomplete, u-invalid. uNkulunkulu akasenele umusa abazalwane. Wekuthi singawendi lide lo msebenzi lomuhle nakangaka. Asafundisa ababekuseni uvetile wekuthi Jesu wabekwa emacala. Asabekwe lamacala wathi Pilato akalitholi icala kuye, kodwa wavuma ukuthi Jesu ashaywe. Wavuma ukuthi Jesu alinyadwe. Wavuma ukuthi Jesu anikedwe umqhele wemanyela. Waba simangaliso, waba bloody. Sukela enhloko wopha. Wophela ini, walinyadelelwa ini. Walinyadelelwa ukuthi mina nawe sitawuba nephila lomphakathi. Sine nawe singasabi bantfu labatekeletelwa nalabaqinzeletelwa sono, ngoba imbadalo yesono ibhadelwe ukuthi mina asale ngiba ngilokhululekile. Haleluya. Ngiyacela bazalwane sishike sifunze incwadi yabaseRoma chapter 6 kusukela ku verse 1 kuya 6. Romans chapter 6 from verse 1 to 6. Pho siyawuthini ke? Kufanele yini ukuthi sichubeke siphile esonweni ukuze kwenze umusa? Cha, akungabi njalo. Thina lesesafa sihlukana nesono. Pho singachubeka kanjani siphile kuso? Kanti anandini ukuthi thina sonke lesabhajetiselwa kuKristu Jesu sabhajetiselwa ekufeni kwakhe. Ngakho ke ngekubhajetiswa kwethu sangcwatshwa kanye naye, kuze kuthi njengoba uKristu avuzwa nabafile ngamandla eBukhosi bababe, kanjalo ke nathi singayiphila impilo entsha. Nangabe sabamunye naye ekufeni kwakhe, ngempela siyawuba munye naye nasekuvukeni kwakhe. Siyathi ukuthi umuntu wethu lomdzana wabethelwa esiphambanweni kanye naye, khona kuthi umtimba wethu wesono utewufa, singabe sisagciyadwa sono. Haleluya. Umbhali lapha uyabuta ukuthi pho sitawuthini. Kufanele ukuthi sichubeke siphile esonweni kuze kwanze umusa. Bathandeka kakhulu. Imbadalo yesono ibhadelwe. Akumelanga ukuthi mina nawe singabaticila tesono. Nawuchubeka uyifunza lencwadi yona yabaseRoma chapter 6 uthi Paula sesiticila taNkulunkulu. Akusasito nje ukuthi siticila ukuthi sicilatwe sono. Ngobe Jesu udele wona ukuthi sinambithe inkululeko. Sibe labakhululekile nalabakhululeke impela. Lonke ligibe kuyo yonke ibondage yalomuntu. Haleluya. So akumelanga ke bazalwane ukuthi singaba abazalwane labagcilatwe sono, kodwa sifanele lokuthi silenze labagijimako. Kwalo kugijima lokuthiwa relay. Just now ugijima relay uniketwa leluthi. Wekuthi leluthi angifuni wekuthi i-team idliwe ngami. Wonke umuntu sinakalithatha uthi ngithathela wekuthi uyasprinta, angifuni wekuthi nase bukwangale kuthiwe vele iqembu lidliwe, kudliwa kwalo kube ngimi lofaka leso sizathu sebekuthi le iqembu lingadliwa.
Nathi basandzeka bo akube kithi kwekuthi ibandla leqala ligijimile yangakalo libanga laligijima nanyalo sikhathi sethu. Akusike lesikhathi sethu asingavumeli ukuthi thina singaba umlando. And iBhayibheli ke letha simangaliso ngalesikhathi lokuthi uNkulunkulu utawutiveta kakhulu kithi. Utawuthulela moya wakhe ngendlela lesimangaliso kithi. Shosike asibe bantfu labaneshisekelo ukuthi I want to keep the fire burning for the sake of Christ, for the sake of the price that he paid, for the sake of wafa enzaweni yami. Angifuni kwenda ide lokho. Angifuni lelami iqembu lidliwe ngami. Kodwa la ngitawukwenda ngifuna ukuthi ngigijime ngawo onke amandla. Hallelujah. So sifuna ukuthi sibe bantu labatawumthanda uNkulunkulu, singalingise ibandla lakhala ngalo ngalesembulo ukuthi wena usangithandze ngalokuthanda lokumthanda ngalo. We want to keep the fire burning. We want to keep leyo nshisekelo lebenayo nansanza phendula. Ngifuna ukuthi ngenyuke ukuthi sengihlala nje ngisegne. Kodwa ngifuna ukuthi kube umzalwane lo wenyukako. Nalokhetha ukuthi ngiyasonzela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Bible isiyalile nasifunda incwadi yaJesu ukuthi sonzelani kuNkulunkulu. Nanisonzela kuye naye uyasonzela kukithi. Sona ngabe uNkulunkulu asonzela kimi yonke lemisebenzi yami lengamkhathimlisi yena iyangishabalala. Sawufana sesifana naMose after sikabe lesikhathi naNkulunkulu. Sitawubuya sithwele inkhathimulo yakhe uNkulunkulu. Sitayibhala ngani ngokuthi sisonzele kuye. Sinesikhathi naye. Praise the Lord. Siletha kuye. Sibazalwane ngokuthi we are demonstrating the character of Christ. Yonke indzawo. Hallelujah. Hallelujah. Iyasiyala iBhayibheli. Now sifunda incwadi yaJohn 15. Uthi Jesu uyafanekisa ukuthi yena ungumvini thina esimangala. Uthi asinamathele lapha kuye. Ngobe kude lesingakhona ukuthi sikwende ngaphandle kwakhe. Sifanele ukuthi sinamathele lapha kuye kuze kwekuthi noma ngabe uyaqedula sikhipha le DNA yakhe. Umfake esimeni lesiqhayi ngiveda Kristu. Hallelujah. Naloko nje bazalwane ukuthi sendelwe tifo letinkulu kakhulu. Asebazalwane labakuthathekako. Naloko ukuthi sendelwe tifo letinkulu. Ngalelinye ilanga Jesu udibana nalomnye umfati. Udibana naye utawukha emanti, hayi ngesikhathi sekukha emanti. Lo mfati uba nehlangana naJesu. After sebenehlangana kwaba khona inguquko leyileka kulomfati. Lo mfati abe ngumuntu lo bekasesaba nebantu ngoba bekasitha ngesikhathi lesesokogwana. Kodwa after abe nale encounter waba lesibindi manje. Sekwekusa ngisabe sami labantu. Ngoba khona lesekudibane naye. Lo muntu lekudibane naye walethi inguquko lapha ekuphileni kwami.
angifuni ke ukwenda lento le ukuthi ingafihlwa ufuna nalabanye bakuve ngoba mema kusake sentangolisa namuntu lo muntu losaguthule impilo yami uNkulunkulu akasendele umsabazalwane sesimangaliso kwekuthi sengiliphi leli vangeli wena belingafuni ukuthi ufakaze ngaJesu senivangeli lakho besenhlitweni yakho nasilifunda iBhayibheli liyasitshela ukuthi banqoba nangelifi ukufakaza Joseph fakazi unemandla asengathi igcini letindzaba kusithi shifte nje sine sodwa sifanele ukuthi sibafakaze la sisebenza khona abadi kusisendelwe intimbo letinkulu emphakathini la uhlala khona emangweni la uhlala khona abadi uthi wena wendelwe intimbo letinkulu njengalo mfati le encounter yakhe naJesu yambe ndawo angakhona ukuthula sengithi elivangeli kwenta nje ube simulo usawusakhona ukukhuluma letindzaba awufune ukuhleplela lo munye letindzaba letimnanzi nakangaka ngoba phela elivangeli tindzaba letimnanzi tindzaba tekwekuthi umnotho awuhambi kahle nyalo bekutekwe indzaba yokuthi laba ema transport bahlongota phakamisa insengo yemabus fare ungemuntu abakhuluma ngayo ukuthi timvo tiyakhwela timvo tiyaphakama imali iside yindlela esikhona ukuthi sivuselane ngayo kusawukeva ukuthiwa nyalo emabhasi atawunyuka bengaba njani sike sisho ukuthi nayi le indzaba lelesinkhululeko mine nami yangisida waye bese wena ufuna ukuyithola ongakathulanga waba nje lekudibana wathi no le ndzaba le akumelanga yatiwe yimi kuphela nalabanye bafanele kube batambona lo muntu uthi ke Jesu nangabe thine mina nawe ngawukhetha ukuthi ngiba umuntu lotawutigceba ukuthi ngifuna ukuniketa le justification ukuthi I am an introvert ngiyi-introvert mina vele nje la emhlabeni bamehlukene nema-extrovert mina ngiyi-introvert I just can't angisumuntu lokwatiko vele nekukhuluma ukuthi ngakhona ukukhuluma nalabanye bantu ufune kutigceba kwekuthi awufuni kwenda lokhu lizulu ligaziwe nakuthi ukwenda usibafakazele labanye uyathanda ke kusho ngogothabetse ukuthi loyo lonenivodzana onefakazi ngiyacela siyifunde incwadi ya 1 John chapter 5 from verse 10. First John chapter 5. Ngicela siqale ku verse 2. Singagcina ku verse 12. Noma ngubani lokholwa indvodzana yaNkulunkulu unebufakazi kuye. Kodwa umuntu longakholwa kuNkulunkulu umendele ocala imanga ngobe angakholwa ebufakazini lobubekwe uNkulunkulu ngendvodzana yakhe. Bufakazi ngilobo kuthi uNkulunkulu wasinika ukuphila lokuphakathi nalokuphila kusendvodzaneni yakhe. Wonke umuntu lonendvodzana unekuphila. Kanti lo lode indvodzana yaNkulunkulu ude kuphila. So
lokufakazi akusiko nje ukuthi sister ukhuluma tindzaba lesitabe sitakhela dona sikhuluma ngalamandla esiphambano ukuthi mine usitakele usitwe ngeJesu indzaba lena lekumele ingafihlwa ukuthi ngelekelelwe ngithandwe kuzulu la ngendlela umusa bengisendleleni libangisekufeni uNkulunkulu wangendlela umusa akusiko lokubazana lokungamele ukuthi sikufihle sifanele ukuthi bantu abantu asibafakazele bantu labo lesisebenza nabo kufanele bathi ukuthi nishito evikini lempelile ukuthi you are a Christian before your profession. Wena la ukhona khona ulingisa labantu labama ambassador. La ukhona khona umele umbuso wasezulwini. Ulinxusa nembuso wasezulwini. Lizulu likwethembile wena. Wekuthi kulo msebenzi lelithembe ngawo ukuthi uwene umelele lona losekumqoka ke manje wekuthi besifabela kaze ukuthi your personal life is the true testimony lempilo yakho ke ungakakhiphi live abeyiyo lelifakaza ukuthi wena uyadana naJesu lokunye bathanze ngakho ukuthi inkosi ayisendele umusa asibe bazalwane laba active in seeking the Lord lokho kusenhlitweni yaNkulunkulu usithumile ukuthi asihambe tindzaba takhe tadiwe lokho akusumsebenzi webafundisi ukuthi sishumayele lifanele sibitiwe sonke once waphendula waba ingcenye wangena lombuso it's the mandate it's the greatest commission wekuthi we have to seek the lost lokho kusenhlitweni yakhe Jesu wekuthi tindzaba tatiwe yona sayeya lasinikete yona wekuthi let the gospel yakhiwe ngomhlaba ngiyacela bazalwane ukuthi sifunze incwadi yaMateyu chapter 36 sifike ku 38 Matthew 9 from verse 36 to 38 chapter 9 from verse 36 to 38 Nabona ticumbi tebantfu inhlitiyo yakhe yagcwala sihawu ngoba bebakhathatekile bahlakadekile banjengetimvu letide omelusi ngako wase uthi bafundzi bakhe kuvuna kukhulu kodwa tisebenti timbalwa ngako ke ngicusane enkosini yekuvuna ukuthi ithumele tisebenti ekuvuneni kwayo. Hallelujah. Uyababona abantu Jesu lapha kuye uba compassion the main driver is the compassion sengathi uNkulunkulu angayidala leso sihawu lapha kimi nawe nasibona umonakalo lasihlala khona sibona abantu bagcilatwe lolonke ihlobo lemandla ebumnyama asabe nje abantu lesibalebela phela ukuthi hayi phela bosibani vele impilo labayikhetha le la kithi akuvukele sihe ukuthi naye loya Jesu wamfela naye
lizulu alifuni kolisa akafisi nalo yedwa kusibeka ngaye kujisweni ufisa ukuthi sengathi sibonke babe bangafinyelela ekulandeni imiciniso ngokuthi naye loyo izulu liyamfuna limfuna nje lithembe wena abe ngumthandazo wethu ke nasi ukuthi inkosi sivusele labantu laba tawuba neshisekelo yemphefumulo hayi for ema-titles siphila kulo mhlaba lapho khona abantu banendlala yekufunwa kubonwa yekufunwa kwatiwa ukuthi kube nema-title. And it's like now ministry emahhovisi nje kunalelinye superior kunalelinye uyayibona leyo ngiko try ukuthi bangathi ngiya graduate it's okay ngicale undergrad ngeta ku postgraduate nyalo sengu post doctoral studies uyayibona kunakala ngathi nje nginyuka idebut ngo kumele kubonakale ukuthi but usiJesu yena kube nalesihe lapha kuye sale mphefumulo. It's not about the title, it's about compassion yalabantu. Utsenga simbulumbula ngasivusela abantu labatawufuna kwenda ministry not for emagama abo. Lo hlabela wahlabela ingoma lesi seeking the Lord. Usifuna bakhomba Kristu angifuni, it's not about me. Ngifuna bakhomba Kristu. Ngifuna bakhombisa Kristu. Akusingami. Lokho ke banga lokho Paul ukuvete njengemvo le-childhood. Sikubhana ukuthi nangabe lomunye asemile ngwaPaula lomunye asemwasibana usiloko ukubumbana usentenziswane spiritual infancy kuthi lokho intenziswane sebanibana uyabona nantawana lo so nangabe na jike nyalo sibale nenkinga yema-title ukuthi bengingipastor Kelly senging-apostle Kelly senging-archbishop Kelly ngoba usinendlala efuna ukufunda nayo jine senging-professor nyalo bona la Nkulunkulu akasendele umusa abazalwane ukuthi the greatest commission asingayeli an omission. Let us have that passion for souls. Akube angakuniketi kuthula lokho ukuthi la uhlala khona kunebantwana labagcila twengisango akungakuniketi kuthula lokho ukuthi kwenteka wonke umonakalo lokhona but lokho akukusite ukuthi angibathandazele nabo angithi ngijike ngibafakazela nami akube ngumthandazo wami ukuthi Nkosi evusa abantu ngiko la sifunza khona Jesu uthi kuvuna ukukhulu and yena ubona kwekusike shothi lamabele sekavuthisiwe nawo ubona lo monakalo bona ku start harvest akasivusele abantu uNkulunkulu labaneshisekelo esithweni yabo nyemiphefumulo hayi njengoba kuchaza ukuthi hayi usikufuna ukuthi kwatiwe usinyalo sinengqeko umfundisi Kelly. Let it not be about me. Let it be about Christ. Hallelujah. So, lesengisho nyalo ngithi asingaweni lide lo msebenzi lesendelwe wona
kodwa asibe nale ngishisekelo ukuthi angifuni kuyaye kusho labantu nabatawukhuluma labanye ukuthi angifuni le ndvo yebantu ife ngami uyabona ngibuke le ndvo yebantu zokuthi awuzuva ukuthi bathi bambukile sengithi imali selahlekile but ukuthi ngibuke le ndvo yebantu le uyabona ngiyibukile le ndvo yalabantu uyabona akusikwami kwalabanye asikwendeke kweqiniso singadlingiseke labo sopolitiki ngoba bona batawukhuluma ulimi lolumnanzi but itelo tabo tibe ngilekitini asibe nje naloko kwekuthi angifuni kufe ngami angibe nakho kwekuthi ngiphume all out ngimtinikele ngalokuphelele kuNkulunkulu inhliziyo yami yonke ingqondo yami yonke umphefumulo wami wonke angikabhodli lutho konke kungaye it's not about me even noma ngibusisa ngiba ngilobusisekile akusingami kungaye bantu abathi yena ngale misebenzi emkhulu hayi ukuthi bathi ukuthi uyabona ke mina le ngenda tivo tendeka it's not about me it's about Christ hallelujah lokunye bazalwane lokutasida usisifanane nalaba labagijima nerelay kwekuthi sitimisele njalo evini. We need to be committed to the way. Nasilifunda iBhayibheli liyasitshela ngemisebenzi yabapostoli ukuthi sibe nebandla laseBerea. Lithi lelo bandla belisinaseshunyayele beliphenya imibhalo. Ngiyaqonza lokuthi sesaphila esikhatsini lapho khona abantu sebasebenza sonke isikhathi. Uhamba ekseni ayemsebenzini. Abanye bahamba nema-laptop ashekase noma sekabuyila phume after hour ashika yosebenza. Noma uvuka lo muntu ujike yasebenza ngakaye emsebenzini ujike uyabuyela uyemsebenzini. Kodwa uNkulunkulu akaside bazalwane. Siphithitela kangaka sibe nako lokuthi ngiyafuna lokulifunza lelivu laNkulunkulu ngobe lingemandla sisasifunde lokuthi ufunze livi liyasiyathi lokuthi kunemandla kakhona David ngoma once wadi sonemandla iBhayibheli livetile ukuthi lelivi laNkulunkulu lalifananisa nenkemba lekhaliphethe inhlangothi tonke shothi lelivi khona tipo letijubako khona tipo letiphunako la empilweni yami kodwa nangabe ingumzalwane Nkosi yami lo savuzwa ialarm ngivuswa ialarm ngivuka ngilate bayabona ngihlale ngivuka ngiyakhonona singizide ngivuka somethimba awusakhona kuphumula ngivuka ngikhathele ngizangivele ngemuva just ngesikhathi seyivi ngesikhathi semthandazo ngisengontini ke lapho njengoba ngishilo bazalwane ukuthi nanisonzela kuNkulunkulu naye asonzela kimi ngiyakuveta inkathimulo yaNkulunkulu kodwa ke nantawukwenda nyalo kusikube reverse kuthi uNkulunkulu mina ngikhetha kuhlehla kuye ngiloku ngihlehla
lemsebenzi yami yenyama lokungimi lobe sekufile uyabuya kuvuke ngemandla manje lokho ke sekubuhlungu ngokuthi iBhayibheli liyasitshela ukuthi uma ufuna kakhululeka emoyeni nakakhululeka le moya naseyibuya ayisabuyi lona lokungciladile kuphela so memena nabanye iBhayibheli kuyaso times 7 shothi ezingiqhubeka ngihlehlansi nyova angiyeli lokulebe ngiko kona nyalo sengiba worse than lokulebe ngiko ngoba la likusho leBhayibheli ukuthi ngabe ngathi kungcono kube abayadvana lemfundiso yekuluka nekuthi base sebayivile babiyele emuva seba west lengulube nase yawugicika manje ngesaka segicika west nebeyingiko bona before ingosa isida kwekuthi ngiyavuma lokuthi siphila ekhathini letibhizi but sisaphila letikhathi letibhizi because it's still the technology. Because you can have a Bible in your phone. Uyabona. Ungafuni ukuthi ngiyawuhlela vele ukuthi ngibe nesikhathi lesikahle ukuthi njalo senginesikhathi sesihlelile ukuthi uyabona. Leso sikhathi lesincane lositholayo. Thola amandla ekini. Wathola amandla ekini. Lifunde leBhayibheli. Khona laba addicted emafonini. Kuthi soyacheka ukufundakala ngeInstagram, kuthi soyacheka ukufundakala ngeFacebook. Ngaba njani ukuthi ukusebenzise noma ukusinyala sengiyacheka kusiBhayibheli. Noma iBhayibheli amanye taniketa daily verse. Taniketa nje ukuthi lekungeta like a trend ukuthi ufundile namhla wafunzi. Toyaniketa ukuthi uyakhona ukubona wena ukuthi uyakhona ukufunda iBhayibheli. Ngaba incontent ukuthi njengoba sisebenzisa the social media we can even use the phone for ukufunda igama loNkulunkulu ngoba sithafuna kutshela ukuthi hayi sithanda wena procrastinate kodwa ngasingesikhathi kahle ngakunikeza ngesikhathi esingifundile nasofika ubabeke isikhathi letho ikhanza awalifundi just ngashike ngibone mhlawumbe Excel mhlawumbe ngangakhona insingo ngisemsebenzini ngasitela isikhathi bese kodwa ngumzalwane lo empty manje lo nganandivi usime nje ukuthi ngumzalwane lo waphenduka but isikhathi nasifunda iBhayibheli yasitshela ukuthi Jesu ngalamandla lesekwashidokini senhlezi just the leaf she ya purify just ngabe lesikhathi salelila uNkulunkulu wena udaba umzalwane wakhe ngeke kulunge ngo every day bangafika kusanduka ngiyageza angise ngoba ngekugezile ngoswekile ngisekude angabe ngigijima la embezelo bafanele igeza Chothi siyasinga nalesigezo selile kaNkulunkulu lokunye bazalwane sisinga ukuthi sitimisele emthandazweni asebazalwane laba timisela emthandazweni lapho zekhona baba Jesu bekakhuthatha abafundi bakhe ukuthi abathandaze even leso simo lebese simadima uye wakhuthatheka emthandazweni Musa kwamzalwane tinkinga takho letatiwa ngobunge bani kodwa izulu ngadi ngawo usuwena ngalathi ngani wonke umuntu uyathi wena sozupostile ukuthi wena une depression wena ustress wena unjani but izulu lilikhathalelako awayishela wena ukuthi anani nathi nginamba nathi but ufuna ukutshela wonke umhlaba
Nemuntu ongafisi ukubona ukuphumelela uyeva ukuthi wena nganathi ngcathi naye. UNkulunkulu akasetele ukumsabazalwane. Sibe bazalwane. Labatawukhuthateka. Nalabatawutimisela emthandazweni. Hallelujah. Sibuka kuye Jesu ukuthi abe umuntu lo discipline emthandazweni. Dice iBhayibheli sekuzele usa abe kwene umkhuba wakhe wekutimisela emthandazweni. Nathi asibe naleyo nshisekelo ukuthi ngifuna utimisela. Ngiyabona lento ukuthi Jesu abe exercise i-discipline. Abe ngathi hayi ministry lebe ngiyenda mhlawumbe itolo ingiseseliqhi umtimba okhathele angeke nyalo mvuke emthandazweni. Asingabe bazalwane labatawuba netaba nema excuses ukuthi angeke ngikhone ukutisela emthandazweni with the nature of the work lengiyendayo. Ngikhathele. Dihlele. Exercise that discipline. Usiphondi ngiyayikanzanya. Elagcine abekisa njenge-athlete. Yabo labantu labama-athlete. Baba so disciplined in such a way ukuthi banesikhathi sekutrainer. And banesikhathi lapho khona the training during the pre-season time. That's where training is very intense. Bafuna kuphila bakhela le season letawuqala. Pre-season bayadingisela ukuthi sifuna utrainer. It's but the rest of the training is very intense. Then usike Paul nangabe an athlete leyendela just a crown. A crown nje kangakanani sile lesawuthola i-crown ye-eternity. Lokho ke bazalwane kusiniketa insight ye-exercise a spiritual discipline. Njengoba sibona ukuthi an athlete utamimisela training and bengemhlobo nami nangisafunza bebajima nje nami ngijima nabo kwasile kimi uyabona ke nyalo kumele ungasadli ngo ice cream ungasadli ngathi bambe khona lapho ngeke kulunge ukuthi ngingadli ngifuna kudla nginganasifo nginganani. Lesi hypertensive vele sengidawuyekela kudla lokunekiswayo njalo ngibuyekelela Pastor ukuthi real athletes wona discipline even in diet. Njengalo wasi sakudla letimvole banaka even nema calories. Kusokudla bekanake ama calories. Devole nema calories kangakanani no. Angifuni kunake ama calories. Kusangakanani ama calories bemadla. Mhlanje kwekuthi tive ngenene. Hallelujah bazalwane. Pastor ukuthi we need to kind of like discipline ourselves. We would say athletes are disciplined even in their diet, even in their sleep time. Bayathi kumele kunasemani langakana bendela kwaba nalomuntu lo gijimako lo wase Jamaica usikwamthatha sikhathi esithe ukuthi agijimele nje just for 100 meters lokho kusprinter ngane ngemuva. It costs a lot of time, a lot of discipline. Njengoba ke kwadlala ema-Olympics lokho edlala ema-Olympics laba baye bathola lawo ma-medals labo ngababuta ukuthi le training lo yendile behind the scene lokhu nyalo so sprinter nje khona ku sprinter usathe isikhathana esingaka ukuthi kunemsebenzi lomningi lo wendiwe behind the scene. Nasi bazalwane kuze sawukhona ukuthola umqhele we-eternity we need
to be disciplined. We need to exercise discipline. Since asifuna ukuniketa excuses, kumele sadi ke bazalwane lokuthi Paul uyakuveta lokho ufananisa like kusingisemphini kuthi inyama yami ifuna lokho namoya ufuna lokho but angikhethe kuthi ngondla kuphi. Once wayondla kakhulu inyama yakho ngiyo lento ofuna ukulawula. Kodwa once wamgcwalisa moya ngiko athi hambani ngamoya. Nanihamba ngalo moya ningeteke nakhona kuyifeza lemsebenzi yenyama ngalokwe kuthi nihamba nigcwaliswe ngamoya. Kodwa wagcwala wangayidiscipline inyama yakho. Wahamba ngema cravings ayo. Kwekuthi hayi nyalo ngifuna ukuthi siyodla nebangani bami kuphi kuphi kudle lokho bazalwane angikukhali but nantawulo kungihamba ngibe beteke manje bese ngikhala ngesikhathi kuthi ngidesikhathi naNkulunkulu but nginaso isikhathi then lokho ke sekulethe imbuto kwekuthi uthi Jesu umuntu angeke akhona kuserve two masters. Then sekuyakhomba wena ukuthi njengebantu nje ukuthi lokho lokuyitreasure kuwe inhliziyo yakho ikiko usho ukuthi nangithi Jesu uyinkosi enhliziyweni yakho uyabusa chosi yena uyitreasure ubusa konke kuphila kwakho ngimende waba yinkosi. But nanta wenda mina iqobo lwami kuthi ngiyinkosi etikwempilo yami chothi ngihamba ngema desires ami. Hallelujah. Lokunye bazalwane kumele sibe nentshisekelo yekulambela uNkulunkulu. Nasifunza incwadi yeTabelelo 42 uthi Davide njengendluzela yomele emanimfula kanjalo naye umele uNkulunkulu asibe nje naleyo hanga ukuthi Nkosi yebo itolo ungikhombisile into letinkulu yebo ngubonile wena into letinkulu empilweni yami but ngifuna ngisaphuma. I want to forget even my victories. Because esikhathini esiningi ngifuna ukukhohlwa lama failures. Bese ngifuna ukukhohlwa la ngihluleke khona, ngifuna ukukhohlwa lama hits. But ngifuna kubamba solo ngiyibambile le victory. Angabe seke le victory ayitolo. Seyenda manje basivimbe ngokulonkulunkulu afuna kuwenda nyalo. Eksisolo mine excited solo ngibambile jabulile ngale victory ayitolo. But I should forget it. Ngidilulele ukuthi lokho sofuna kuwenda nyalo. I'm open. Ngivuleleke kona. Angifunje ukuthi ngithi hayi solo ngijabulile ngaloko lokwendile intolo. Wegcina abathandzekabo ukuthi sifanele ukuthi sitimisele ehlanganyeneni. Indzaba yehlanganyela lasitfola lithuba ngayo yonke indlela. Aside sihlanganyele. Kuliqiniso nalabandleni sinayo inkonzo online siyasprima online. But kunalamandla lakhona. Lala lokho ukuthi sihlanganyele ndzawonye. Khona tibopho letithukako. Kuliqiniso ukuthi impilo yakho nawungenile lapho kuhlangene labangcwele khona ayisakifana. Ibandla laqala lawenda lokho usebelimisela ekuhlanganyeleni. Sekutawuhlala phasi bathandze ngakho nawe lebenginako ukuthi asingali
wempi nomsebenzi lophelele, like umsebenzi lophelele, it's finished work. Mina nawe bese siwela lide senda kufa kwaJesu kuba lide. Sine siyakhetha manje ukuthi mina ngiyambethela Jesu for a second time. Ngimbethela ngani ngisi lokulabeka ngathi ku-infant. Inkosi ayisebenzise.